banke. Bankama stvarno preti potop. Pa ne, to nije strašno. Tek početak potoka. Da, reci mi, Hama, jel si mi rekao da je tvoja zemlja dobila ime po njima? Pa jeste, pošto je tamo sve mali, država mali, niski koji na bambaratskom jeziku je mali. Na kom jeziku? Bambara. Bambara je. Nije bambusanje, izvinjava se, nije bambusanje, nego bambara. Bambara jeziku znači mali, ovo je mali. Mali. Pa nešto nam se ne slažu jezici. Pa, ako su kod vas svi mali, ovakvi mali, onda je vama super. Pa šta ćemo? Ovo opasna životinja. U prirodi jeste, ali ovdje ne. U Zoološkom vrtu to su sve pitome životinje. Da ja slučajno upadnem sad, ne daj Bože. Pa nema izlaska. Jer bi me pojeli? Ne, samo malo zgazili. Možda malo usta, pa onda pljuvali. Pa šta sad? Šta ostane? Ništa. Neki mrtav, ne. Poginuo čovjek, odakle nismo krivi. Jel odgovorio da, tako će biti ako upadneš? Se ja malo sklonim. Da, vreme. Ja, sve su gadni. Vreme. Dobro, ajmo dalje. Hama, reci mi šta je ovo, sto prasnići neki šta je? Pa, ne, to su najljepše životinje trenutno u Zoološkom vrtu. Vidite kako ima boje, neki navijaju kao za crno-bele, za to. Kako se zove onaj tim? Partizan? Partizan? Pa da, to su partizan, da. A samo iz Vijetnama svi? Ne, iz Zoološkog vrta. Znam da su sad u Zoološkom vrtu, ali su vijetnamski, šta je? Poreklo da. Vijetnam, zemlja koja se borila za pravdu protiv Amerikanaca. I ovi se bori za pravdu u Srbiji. Tako je. Da. Znači ove prasiće ne možemo jesti. Zabranjeno. Treba ih samo voljeti i gledati kako su lepe. Da. Ali neće krmače da me ugrize ako pomazim ovo kepec prase. Pa ti uzmi ovo prase jedno, uzmi ovo srno koje liči na mene. Kepec prase, gdje si kepec prase? Reci mi, ovo je lama. Lama glama, a ne galama. Da, ali to ima veze s Dalaj Lamom. Pa uglavnom ljudi misle da to je isto, a po meni jeste. Jeste? Jeste, pošto mirna životinja, kao što vidite, voli samo mir. Da, jel daje neko mlijeko ili meso? Pa ovo može se koristi kao transportno sredstvo. Kao transportno? Da se jaše, Da. a i za meso ne daj Bože. Ima i najbolje mlijeko. Najbolje mlijeko. Reci mi, zašto su ova dva ovna iza nas su nam sve bliže i udaraju se? Pa opet ono muško, žensko, to je to. Muško-ženski odnos. Da. A reci mi, Hama, koja je tvoja omiljena životinja u Zoološkom vrtu? Omiljena? Po čemu? Pa koju najviše voliš da pregledaš? A da pregledam? Da. Pa najviše volim da ne pregledam, da je sve zdravo. A dobro, a koja ti je najbolji drug? Najbolji mi drug je ipak antilopa. Antilopa ti Pa najbolji da, drug? da. Zašto? Zato što ste iz istog mjesta ili ne? Zato što dok sam bio mali, moj ujak neki bio, kako se zove, pa ovo hoće da priča nešto. Hoće da priča. Sram te bilo, Lamo. Da. Sram te bilo. Sram te bilo. Što? Što mi jedeš posao, možda me Može ubiju nešto na da poslu. priča. Pa kažem produkcije poslu. Ne, demokracija. Ima pravo na reći. Dobro, šta si mi rekao, ko ti najbolji drug antilopa? Zašto? Antilopa, dok sam bio mali, on je neki moj jak bio lovac. Na antilope. I? Pa zato sam ih volio. Pa jesi zato što si ih jeo. Ma ne, ja sam samo probao. A reci mi, lama beše pljuje. Pa, da pljuje ne bi tebi uzeo mikrofon, on hoće da priča. Ti stalo nešto kažeš, Kina je u pravu, nije Tibet u pravu. Komunistički sistem je jedini ispravan.
ne kaži nešto, kaži. Levitiranje i neke tamo transcendentalne stvari. Sad kaži Znači, ti Lama. povinujte se Kini, reci svome vođi. Da. To je sve kako treba. Tačno. Hvala ti, Hama, ajde da popijemo jedno piće. A ti, hoćeš ti Lamo sa nama? Ajde kaži. Hoće. 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 Dobro, hvala.